La penoi ke annual youth program ke baar jangka Catholic Youth Block G Pyndengrei Nongstoin Parish haka laipo bat laipoi tarik unaitung arajar arpuar. Lawan ban ajingkran de Reverend Brother Quirinus War SDB haka jingesan ranlang i diocesan youth lady animator jangka diocese is sister Perdalim Tongni FMA. La penoi ke mas bakhud de spiritual youth director jangka parish i Reverend Father Thomas Marak SDB bade ka jingmani sakramen de Reverend Father Marius Tongni i parish priest. I Brother Quirinus ila kran syapangga akor haki samla kabalang haka ni kajuk mentah. Ila kenturu bagi samla kim de banong ki kristan blem klem klit ni peja namar ublei unsa prino nak kasentur jong u. Ki samla ki de banong ki samla ki bashidram kam tam haki kam mensim. Ki samla jong ni ka blok kila aingu e ublei bu ula play ya ka ni ka lat bagi la angnu ban Pynlong ya ka ni ka program.